nibyo igihugu cya Ukraine kiri kwigamba kwica undi mujenerali ukomeye w'igihugu cy'Uburusiya mu ntambara iri kubera muri iki gihugu. Ku rundi ruhande kandi perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky araburira abaturanyi be kwitegura Uburusiya kuko nabo bashobora kuba bugiye kubagabaho ibitero. Urwego rwa gisirikare rushinzwe ubutasi muri Ukraine rwatangaje ko ingabo z'iki gihugu ziheruka kwicira ku rugamba undi musirikare w'Umurusiya wo ku rwego rwa generali. Uwo Ukraine ivuga ko iheruka kwivugana ni Major Vitali Gerasimov. Ubutasi bwa Ukraine buvuga yuko yishwe ku itariki 4 z'ukwa gatatu uyu mwaka arasiwe mu mirwano yabereye hafi ya Kharkiv. Ni imirwano bivugwa ko kandi yanaguyemo abandi basirikare bakomeye ku ruhande rw'Uburusiya. Major General Gerasimov uyu mujenerali yishwe mu gihe kitageze ku cyumweru undi mujenerali ukomeye w'Uburusiya nawe wari ufite ipeti rya Major General witwa Andriy Kovensky arashwe na mudahushwa cyangwa se sniper wa Ukraine itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Undi mujenerali w'Umurusiya waguye mu ntambara yo muri Ukraine no witwa Gennady Tushel, umwe mu bacacuru b'Abachecheni bari gufasha Uburusiya muri iyi ntambara. Ubu ngubu kugeza kuri uyu munsi wa 13 w'intambara Ukraine yamaze gutangaza ko imaze kwivugana abasaga 12,000 by'abasirikare b'Abarusiya ari bo bamaze kwicirwa muri iyi ntambara ku ruhande rw'Uburusiya. Bavuga ko kandi bamaze guhanura indege z'intambara z'Uburusiya 48 za kajugujugu 80, ibifaru bibarirwa muri 300, imizinga 120 ndetse n'ibindi bikoresho byinshi bya gisirikare. Uburusiya kuva bwamara gutangaza ko bumaze kuburira abasirikare 499 mu ntambara yo muri Ukraine, nta yandi makuru buratangaza ku byo bumaze gutakaza muri iyi ntambara. Ku ruhande rwa perezida Volodymyr Zelensky mu kiganiro cya mbere yahaye itangazamakuru kuva yaterwa n'igihugu cy'Uburusiya, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko Uburusiya butagamije Ukraine gusa ahubwo ko n'abaturanyi bayo bubafite muri gahunda. Perezida Zelensky yabwiye umunyamakuru wa ABCS News witwa David Miliko ko ntabwo bafite bwo gufatwa cyangwa se bwo gupfira igihugu cye, ariko akavuga ko NATO cyangwa se OTAN igihuzagurika ku cyemezo cyo kumutabara bidashyira igihugu cye mu kaga gusa, ahubwo ko n'ibindi bituranye nacyo byugarijwe bikomeye n'iyi ntambara. Muri byo yavuzemo Pologne, Lithuania ndetse n'Ubudage. Ati ubu intambara iri iwacu ejo izabiri iwanyu, iri muri Pologne, Lithuania, mu Budage ndetse n'ahandi. Avuga kandi ko umugambi wa perezida Putin w'Uburusiya ari mugari cyane kandi ko kumukumira bigomba gukorwa magingo aya. Kuri perezida Volodymyr Zelensky w'imyaka 45 y'amavuko, ati perezida Vladimir Putin azashyirwa ari uko yigaruriye ibice byose bituranye nawe kandi bisanzwe bifitanye umubano mwiza n'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abajijwe icyo asaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, perezida Volodymyr Zelensky yavuze yuko icyo yifuza cyane ari uko ikirere cy'igihugu cye cyarindwa kwinjirwamo n'indege z'Uburusiya kuko zimuzengereje. Abajijwe ku byerekeye niba yifuza yuko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakinjira mu ntambara kumutabara, yashubije neza ko abyifuza kandi ko azi neza ko Abanyamerika bashobora kugira icyo bakora bagakoma mu nkokora ibitero bya perezida Putin. Gusa yirinze kugira icyo avuga ku kuba ibyo byatuma haba intambara yeruye kandi igakoreshwamo intwaro za kirimbuzi. Uyu perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky wahoze ari umukomediye ndetse anakina n'amafilime yatangaje ko yagarutse mu ngoro y'umukuru w'igihugu iri Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine ngo nyuma y'igihe kirekire yaramaze aho yaraherereye hari hazwi na bake bari bamwegereye. Ati ntabwo mfite namba, ndi mu biro byanjye ntawe nihishe. Avuga ko yizeye ko igihugu cye kizatsinda Uburusiya kuko Uburusiya nta kuri bufite. Uyu mutegetsi ngo we n'abaturage be bari gukorana kugira ngo bazagere ku ntsinzi batsinde perezida Vladimir Putin. Hagati aho abakurikiranira hafi biri kubera muri Ukraine aho Uburusiya bwagabye igitero ndetse n'ibindi bihugu bigize OTAN uko biri kubyitwaramo, bemeza ko iyi ntambara iri hafi gukara kurusha uko byari bimeze mbere.
barabishimangira ku ngingo y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kohereza muri iki gihugu imbunda zitwika ibifaru zizwi nka anti-tank missile zigera ku bihumbi 17 mu gihe kitarenze icyumweru kimwe uru rugamba rutangijwe muri iki gihugu. Mwibutse ko yari CC Free TV ukomeje gukurikirana, niba utarakanda subscribe iki nicyo gihe kugira ngo banzuye kandi kugira ngo utazajya ucikwa n'andi makuru y'ibiri kubera muri iki gihugu cya Ukraine. Wowe cyo tugusaba rero no gukanda subscribe ukanda nako kazogera kare ku ruhande notification, ubundi tukazajya tubana isaha ku isaha tuguha new updates y'ibiri kubera muri Ukraine. Kanda subscribe rero ukande nako kazogera kare ku ruhande notification, ubundi tuzajya tubana 5 kuri 5. Uburusiya kandi bwatangiye gushaka abacancuro babufasha mu kwinjira mu ntambara karundura ikomeje ko bandase mu gihugu cya Ukraine, mu gihe mu minsi ishize byavuzwe yuko Ukraine nayo yari iri gushakisha abacancuro bo kuyifasha muri iyi ntambara muri Afurika. Ubu biravugwa yuko Uburusiya nabwo burimo burabavana mu gihugu cya Syria. Igitangazamakuru gikomeye ku rwego rw'isi kivuga yuko mu gihe Uburusiya bwiteguye imirwa yo guhangana ngo bafate imijyi yo muri Ukraine, bamaneko batangaje yuko abarwanyi bavuye muri Syria bamaze kugera mu Burusiya kwitegura koherezwa muri iki gihugu cya Ukraine. Andi makuru kandi avuga yuko hari abarwanyi bahoze mu ngabo za Israel nabo bari kwiyandikisha ku bwinshi ngo bajye kurwana ngo bafashe Ukraine ikomeje guhangana n'ingabo za Perezida Vladimir Putin. Itegurwa ry'igitero simusiga ku murwa mukuru Kiev, abategetsi ba gisirikare ba Ukraine bavuze yuko Uburusiya buri gutegura igitero gikomeye cyane ku murwa mukuru w'iki gihugu Kiev. Ibiro bikuru by'ingabo za Ukraine bivuga yuko ingabo z'Uburusiya ziri hafi ya Kiev ko ziri guhabwa ibikoresho nkenerwa nk'ibiribwa n'ibitoro biciye mu gihugu cya Belarus gishyigikiye Perezida Vladimir Putin muri iyi ntambara yashoje ku gihugu cya Ukraine. Ariko kandi abo bategetsi bavuga yuko ingabo z'Uburusiya ziri kwibanda ku kugota imijyi iri mu burasirazuba nka Kharkiv, Chernihiv. Ubwongereza bwo buvuga yuko ingabo z'Uburusiya zahagamye abategetsi ba gisirikare mu Bwongereza. Umurongo wihariye wa telefone ya Perezida Volodymyr Zelensky n'uwa Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyi mirongo yombi yamaze gushyirwaho inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga yuko zahaye Perezida Zelensky uburyo bwizewe cyane bwo kuvugana na mugenzi we wa Amerika, nk'uko ikinyamakuru The New Times kibivuga kuwa gatandatu washize. Aba bombi bavuganiye kuri uwo murongo wa telefone mu gihe kigera mu minota 35. Inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikorera muri Amerika no mu Budage nazo zikomeje guha ingabo za Ukraine amakuru y'ubutasi y'ako kanya arimo amashusho y'ibyogajuru hamwe n'amakuru avanywe ku byogajuru by'Abarusiya. Ariko kandi mu gitondo cyo kuwa mbere hamenyekanye inkuru nziza ivuga yuko Uburusiya bwahagaritse kurasa ngo abasivile babanze bahunge. Ibiro ntaramakuru bya Leta y'Uburusiya byatangaje ko ingabo zabo ko kuwa mbere zirahagarika kurasa kugira ngo abasivile bahunge. Ako gahenge katangiye saa 4 zuzuye, ariyo saa 3 zo mu Rwanda kugeza saa 1 z'ijoro ku isaha mpuzamahanga ya GMT, nk'uko bivugwa na Minisiteri y'Ingabo muri iki gihugu cy'Uburusiya. Ngayo rero amakuru agezweho ku butaka bwa Ukraine hari kubera intambara karundura. Niba ushaka gukomeza gukurikirana new updates y'ibiri kubera hari muri Ukraine, nta kindi tugusaba usibye gukanda subscribe ndetse ugakanda nako kazogera kare ku ruhande notification, ubundi tukazajya tubana 5 kuri 5. Ngiye mwumvaga nk'ibisanzwe na Rikarisa Sisi. Ciao ciao.